Ndio ushokio hedi ya miaka ya 1950s. Na hedi ya independence. Ndio tudia. Ndio wabere ya nayo ikaine todo waleli. Mwaka wa 1968. Mudo wetu GG Kariuki. Ndio akile Mungu. GG ni kumwe na Mungu kile. GG ni olidia kibia. Bunge. Ati Kimathi akaheo mathiko maria magirire mbere yake gutari ate na niagirwo kuheo gitio giake mathiko na njira gitio Bayoni 68 ndio kana kwa mwezi wa September kana October au uguo ndio modura watogoretia thirikari Minister of State wana nyamu gukira ndo riage tiga njomori tago bio wako inage na bio akire ngumo kuma tene niru mena jomo atwa tamatora na oguo bio akiaria bungi akiwatirire nitoe haria mbere ya Kimathi na nirarorwo wega guni gogure nireka atia nirarorwo wega aya jo akiugatirire mieri kana mieri ugwita na thirari muri ucio wa Kimathi ni ukweherio au no thie uigo haria hagereire na njira ya gitio uguo ni augire bunge uko ina ngegwete oguri bunge mukararia gutire na ugete ni moyo hari eriri ni ate wacukire gwitweka ate ndio ikaine aidha bia twekene kuhenania akenanagia akenia bunge na muinge kana gukoro gwiki undu gekirwo witweka de utigie ko ndio ndia niguo na nikio kwa umaru ma thirikari na marito nikio kwa serikali yes tutikio kana nigera wa serikali watonyire uhoro wa Kimathi ukiriganira no ebio ni augire uguo bunge ko ni kiwekaine ni thirikari thank you tuna Prof